Thongnok Bay College along Tribal Politics in Northeast India Puthak National Seminar Lapen Lothui Kang Pupon. Kidamtang Pharo Chris Sirkebra Trokner Kebra Kithompen KYF along Kachipaduk Krup Atumaphan Karcholapen Kachikimo Sai Kedengchi Aphan Tirikamamai Keseng. Bokajan along AASU Atumpen Rabha Divas Katalondun. Kardom Karbiang long life Adap Abirta long Penilisami Mirina Hansepi Penibirtang Ton Pen Arjuponikta. Wo signify Chris Sirkebarni Dong Mukak long Sophia long Kedo Thongnok Bay College along Karbiang long Autonomous Council Akirapen Thongnok Bay College along Political Science Lapen History Atum Chipater Piponsi Tribal Politics in Northeast India Issues Challenge and Emerging Trends Aputhak National Seminar Lapen Lothui Kang Pajamek Paman Ponlo Labangso National Seminar ke Paman Ponalong Jesemet Internal Quality Assurance Cell Mate IQAC Thongnok Bay College Dong Mukak Lapen Southeast Assam Regional Political Science Association Atum Sitami Chirap Chetodunlo Thongnok Bay College along Tribal Politics in Northeast India Issues Challenge and Emerging Trends Aputhak National Seminar Kangpu Ponajai Megalong Siliguri Arong Sophia Long Kedo North Bengal University along HOD Abarim Professor Ranjita Chakraborty Arideng Pensi Ingpu Ponlo. We have organized a national seminar which is sponsored by Karbiang Autonomous Council, and topic has been selected as tribal politics in Northeast India, recent trends. And this is a very this topic is very interesting in view of today's situation in Northeast India. So keeping in mind these things, we have organized this seminar, and papers from different parts of India, from North Bengal, from Tripura, Arunachal Pradesh have come, and scholars also, academicians from different parts of the country, they will present their papers in these 2 days deliberations, and we hope that we will be able to get some new knowledge or new ideas through this seminar. Labangso National Seminar Ingdeng Hini An Thakpon Paduponlo. Kiching siang deng along abangke inaugural ceremony lapen Lothui Kang Puponajai Mexi Paman Ponlo. Aduntu ang deng lage technical session aja Mexi Paman Ponlo. Labangso National Seminar along Aluhisar Poman Pen Arunachal Pradesh Itanagar Arong Sophia along Kedo Rajiv Gandhi University along HOD Barim Lapen College Development Council along Director Professor Naribat Chitongdun. Lason silabangso seminar along Thongnok Bay College along a Principal Dr. Dhanjoy Narzari Lamajan Silama Bangpu Dhaniram Tiso Lapen Ongdung Kithegiding Bangpu Atum Chitongdun Riti. Mai ke pajura ho Dr. Lutfur Rehman Chaudhary Hin Pen Kachuro Lamthe Pajir Ponsi Ingsam Jin Pen Mai Pechun Ponlo. Dong Mukak Pen Semsing Ingti Karbiang Long Lai. KCS Central Committee kapin khat pon ateng pen kidamtang wo signify inquiry ni ada por phai crazy a por malom pen hawer ke hat karbijutang asong hawar amai atum pen chepater piponsi karbijutang amai asai hem sangti milia long KYF along ke claim kidam ka chepaduk dun group atuma phan karchola pen kachiki mo sai kedengji aphan tirika mamai keseng padopon Bangso mai long hawar ke hat karbijutang hawar amai amai phu Ruhin terang kachaphem pupon amai long aluhia man pen KCS Central Committee Jorsing Be KCS Central Committee Dilip Be KCS Central Committee hawar ke hat in charge Dorsing Dera la pen nogen terang atum chetongdun Bangso mai long kidamtang pharo Chris Sirkebra Trokner Kebra ke thom aningkan pen non an karbi resonim so ronga jelong ki claim kidam Kachipadu ka bang pu abang phia phan karchu ponji la pen karlitang atuma phan sitami Kachikimo asai kideng ponji aphan pura isi tirikam amai keseng padopon Kidamtang pharo Chris Sirkebra Trokner Kebra ke thom pen pining asengkan an komadni atum ke ladak pen damjuita do komadni ke bangso pir the pen kachi otami dolo bon sitami ningchema tha ponsi alang lituma phan archu pon pola pen chikimo ponpo Bangso sai kideng ponjia ni lake jakhong ni phai hinia ni si hawar ke haralong abangke padopon popusi KCS Central Committee Jorsing Bepen ningje pon Duk
Lepas mana bang ku tum ke tak kan citrek ju tum dalo. Cewa ju tum dalo, santai cenam tum dalo. Lepas non dobom saru sarhang tum dalo. Saya hal hai tum phan ini tum seng ciku ni pen, seng mat cimata tam pen. Alang tum phan tong tam pen arcuna. Pusi centrally ke citrek do. Lepas ke abang ngawit tum phan seta hem asal resort doji. Alang tum hem sango doji hat tum phan ta jika mudah penang itu mantap hem sangat mantap aku citong tunang posisi itu centrally isi program yang lo. Bang solong hawar ke hat kar bijutang hawar amai klaim bang phetum pen tami sai ke pachun jia phana bang ki un an pen bor ipon po lasi me thang apindeng sumpot ching thang pen kar cho mai along nang chitong dun pe jia phan hawar ke hat kar bijutang a song hin pen chuning ripon lo pusi risika milik pe hin pen ka chopha padopon jakhong cheklo ni phai ini arni nilitum la karcho me bipon po la ba solong ki bipon along ke nilitum sita me la solo tum sita me un an ke nilitum la bang so jutang solong nilitum klem bang phi saide lo nilitum un an ke cherap dun po la pen ke pinang an mane muluk sita me nilitum pache tong bin phan ke nilitum por ipon po hawar ke hat pen harsing rong pi karbieng long live Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमा फान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पोनिक जी कार्डन निलिमेन के मिलती तेरन पी अरोंग लेन के धोला जाल सामने रोंग पारो पेन निलि किसुआ किलाहलो जे निलि ते बांग अजन एरिया अजन किसु तिमी की जुरो किदो से अलोंग अलोंग हिना बिजी अदवाई की एनपेंटा किसु किमी अंगथे चिलोंग एदेलो pen kicilang ta bukajan dipu gulakhat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia tek silong ni delo la sinon agom long lo je nang itum la orjo ini amar jiwon adwai orjo bidik adwai la kichul pasinon kimia tek silong lo la sin Clardak pen kachini ji aphan troxy 5 hini trop pho 5 Troxy Nerkapalong Humri Ignon. All Assam Students Union Mate AASU Bokazan Regional Committee atum Chepatir Ponsi Kedamtang wo signify inquiry ni Bisnu Prasad Rabha Divas Aphan Kachikimo Pon Asai Kedeng. Jaime Kating Pen Adap Por Pai Kep Apor Pen Bokazan Sports Complex Auditorium Hall along AASU Asong Lama Barim AASU KADC Chunbang Tridip Gogoi Pen Ingthur Ponsi Kalitang Kalaguru Bisnu Prasad Rabha Amohora Long Milur Kaisi Mir Chebat Ponsi Aduntu Thengpia Klim Tami Eponlo Por Pai Krisia Por Pen Klim Somarto Aphan Arjan Ki Hi Padopon Aduntu Hirjir Ki Hir Lun Kilun Lapen Ke Kanta Padopon Anikang Sam Por Pai Po Apor Radamai Paman Panalong AASU Bokazan Regional Committee Amaipu Arnob Jyoti Kakoti Pen Mai Chipahem Phuponsi Aluhia Man Pen Bokazan MAC Madhurya Dhekial Phukonje Tongdun La Pen Anparta EASU TDP Pathu Chunbang Badanta Saikia Pen Chinglok Tinangan Man Ping Gedotum Chetongdun Mayalong MAC Madhurya Dhekial Phukon Pen Lam Ki Tham Ponki Asam Hawar Arad Aphan Kating ne un e nongmi ki claim pitekang abangpu Kalaguru Bisnu Prasad Rabha Phan anutinta abangpu tinta ningchi bipon vernangchi alang li inut ki thek ser abangpu alang li ki thek ason do o lun tomo hirjir drama hai hui e than tikang lopasi lam than pon adun thua son ason ka chepati dun klim somar la pen mumar tuma phan chetong dun aluhia tumari deng pen certificate tangka kereng anong e pajir ponsi Kijut Lotunajo Paman Ponsi Pachun Ponlo Bokazan Pen Anantirang Karbieng Long Live Wosi ka chiklo ni phai kriser kebarni Brahmaputra lang railong Majuli along rialong anke pale jia phan kebar MV Lohit Ferry bang pharoi sira thongkebra pli abang phua phan karthang pon pen Majuli lelia prang toware beng pen ingbocho Birta kiri ponlong atengki labang so ferry jorhada rong so pialong ke do nimati ghat pensi ke barpang cheng ponlo la pen ke pali vek jia dim lake majulia hawar long ke do kamalabari along anhenlo labang so ferry along bang pharoi sira thongke brapia bang photum che thabdun lo la pen bai khum thongkep sitami do nimati ghat penane lo por phai sira chitim apor malom si ke barpang cheng ponlo
บนสิตามีมาลมโซปอรับพีเกอาร์เอเกโกลกาทัดปิกาจอกเกโดเกดามอาฮอร์เทกดุนลงเลเดซีอิงบจอกโลปุซีเจทานปอนเรนติโลฮานาบังซอเตลองมาเตเฟรียลองกะเจทับดูนาบังผูอาบังเพียตุมอาโอกปรันกูพิโกโซโลเนปุกามาทาบังอาปอร์โดองกามาทาอานิงการิกรักตักเป็นกามาทากิซุงบาดบอมสิตามีอาเฮมาโซรตุมาหินเป็นฮิโดโลLabang Abirta State Disaster Response Force mati SDRF atum arjulong si tong sekot pen kiri kapajok asai sitami apor panahok hipin pen kamalabari along pen sai tang cheng kon khitlu nono matte long mate ferry la pen kache thapa bang pwa bang pia to maphan ki thek long ang thek long pon ti pin lang trabjin pen kapalong pon chi aphan official sahin pen boy ipon pokosi pachini pon State Desk Report, Karbing Long Line. Tang te pinya da Abirta kila pansi kang ton paniklo.